Dr. Maisel Amprin Lingdo ke kertong jong National People's Party syaka election MP Lok Sabha na Shillong Seat House No. 1 kalau ong. Ba 4 la ban kenyong tu ya uni ke briu kat ba 4 la ban pensisha. Kini ke jingkran jong Dr. Maisel Amprin kalau long halor ke jingkeli na kinong tok kubor ha ke janmet jong laipo terek nai wing arja arplai bah kiren san yalap election kan syak thalan ha ki ba persya da ke jingdon kerteng jong ka ha ke mukadma tak siali ya ki score sheet jong kino hikai ki ba apply kam house nam arja shipho. Ke Dr. Maisel Amprin kalau ong badai maka ke bahak ban lech yang kasari bat ki wei pat kimla ban syukran klam da bishar. Kumban syukro ba kene ke mukadma ka dan ha pedang ke jing tok CBI bat ke badang ya cakmat hadu mentah. Wat penrem nong tu yo nu no nong chok snong lem da yo ya kamokor jong ka yeng bisa. Wat penkela ya kata ka isu namar bangan ya tu ip ngi ki balet chakot ngitip ya ka jinglong ka jingman jong kata ka kes kila ban keno kapor kan sabatay ngimla mangi ban sumudur bet ba oh kata si kajo kay lakanus naman tayo ngagit ya kata bet yan talan nga ong ipi husyar pat ba kapat wan hi ka kod ruling wadu sngap inu ay kinang pendan kam bakala magi no problem nga ngamleg siya karansan election ban yakren ni kakap namarkam day karansan ban yakren ngan let siya kod kajaka kaban sngap ya kajig yakren jonga